Maliam, nguba tenda nebulungu. Maketabo. Oh, hi. News. Maliami. Oh, msongo wami. Fusija. Nangisimfa, nangezolo. Oh, akekho akanayo.
social media. TikTok. When Danny was going to go. Social selfie. Kangu. Yangu na ngano. Gune fane. Tua. Dishai. Paka. Nge. Wazwane. Phiri. Sindzeka la man. Men Karelo wa ti Sindzeka nukukomba swin'wanyana man. Sindzeka nukukomba swin'wana. Sindzeka. Umbitelani. Ka mina u rhandza swilo man. Sindzeka la nukukomba swin'wanyana. Loko mukomba misolo. Na me ndakufa. En'we bukhani la me. mina ngilambile guysini wephiri. Sika sweswo. Miri mendi bejile la. Ni budget number. Ndiwinile phela sweswinyana la 5,000 rand. Phiri. Ile mayivona musi. Phiri man. 5,000 rand. Leswi ne ulani ku dyondzisa. A ni ta ku dyondzisa n'wachavo. Fika le ka mina ta ku dyondzisa. Simple nje a swi hluphi leswi. No problem. A ku na nkingha maki. Sika ku lamba. Hi leyi mali mahala la. Wo beja nje 3 numbers ndi khomile 5,000 rand. Asikesha 25,000. Ngiyakuzwa mina. Asikesha 25,000. Sokhuluma ukuyizokhuluma after. Abadlela bahlalela. Lokho sendikhiphile ne. Ungachavi mani be busy so. Keshapha. Ukhuluma ngofwe. Mana. Ngokubonisa. Mana. Musi ngiyayazi musi ephiri. Ayona lefana nalebo bathini Betway. Yo man. Ngifuna kuyibheja kuphakade nje. Ngifuna kubamba izizumbulu nami ngifuna kufana nabo bamba izizumbulu. Bobo. Baba. Ukhuluma wathi nje kwende njani isithando sakho? Utho phathu yathi yo angikhulumi ngento. Athi phela ungivule emehlo njani? Phela ungifundisile nyalo ungasikucala. Ngibona abamba le power. Ubamba izizumbulu leti ngifuna kulingeta. Ngifuna kuyibheja nje. Ukugembula kusekugembula kunawo. Nguwo mfati, nguwo. Sawufuna ukugembula kuyingoti so. Kusingoti. Uyathini mngami? Uyabona ngalendlela ngiphuma ngakhona ekseni wonke malapha. Ngithe uhela. Ngifuna kusebenzisa yona le mali leyo. Ngifuna kubamba phezulu. Awabona ingoti isithando sabo ungagembula. Mngami, uyathi angiyadelela ukuthi ngifuna ukuphikisana nawe. Uyangifisisa. Le ngiyakuyibheja le. Mara ingoti musi. Yathi mfati akunakungoti lutho. Kube bekuyingoti ngoba phiri nanga ibamba. Anginodlula ngithini. Ngiyakhona. Lutho mfati le ngiyakuyibheja wena uhlala uthi valela endlini awathi lutho ngetini letizo. Awathi lutho. Kulungile siyayicela ifuthi. Hayi sitayicela khona ke. Lazwane ngikutshela ngithi phiri into ohlala kuyibamba ayibamba yini le akusimi lo ngibambile nami Danda uyikhomile. andikhomile Bringa.
Vale ngathi uyathetlela man. Hayi man. Abandai. Mara elozana imali ke kuyini? Imali Faka imali la sikhathi sokudala sisebenzile baba. Imali bekuyini ngaphambi imali. Umbona nje umoya wami phansi so ngizaba ephaka. Oh, ngoba wena ngizoba wena mina ngingakutshela. Usoyivile. Angithi umuntu makabheje ngemali yakhe udele sitokweni phela. Mina ngidela sesakule Yimba sila lenzaba yakhe yokugembula. Ngathi kungodi kabi ugembula abafunde kungiva. Sekuzothini umuntu makuyimali yakhe. Ngitshela ngithi imali yakhe phela yena. Ngizele imali leni. madodzeni usivele angikhona kwalawo ma ukhona iswitch imvuza Sidike. wethe wena ungake nje wala khaya lowakhuluma Udele umntobani. phela partnership uyabonisana ngani gembula Ngembula njani bathi gembulele gembule ngawo uthi uyahamba lapha bathi bakuwinile bakuthola ngebanga nawo sekakuwinile umuntu uyamyekeza. Abantwana baloko missing kodwa uyamisa umntwana ngabe esikole gembule ngayo Nto zakho lesengabi ngitshela naloko nje abantu Ngabutane Nkosi yami. Kwenzakalani kahle sibambe sola ekhaya? Ngangibuthi ngikulapha leti nkinga tami leti timelane nazo ngangibuthi ngikulapha hey ungangiraseli wena anginotshelwa ngemntwana ukuthi kufanele ngendeni la ekhaya yes Zakhele mfana ngifuna uhambe uyele kaNkuna le uyokubatshela bakunika imali yami sesiyitse lesikhathi tinyanga setuyitse sola abanginiki imali yami ngifuna uhambe ungilandzele imali yami Mr. One in the yard. Ngizakhele Ngizobe ufuna imali yakhe rent ba. ngizobe anginamali yeni mina Hey, imali ya rent ba. Uyaphuma la. angifuni icabana nawo mlandzele umzobo wakho ubuye naye la wena anginamali ye-rent mina uyangibona ukuthi anginamali ye-rent hambani hamba ungatodlalela la kwaNkuna la uNkuna lo yes Phansi. Amanjani phansi. Ngikho asiyazikela. Sengibuya khona. Ngingibamba ngemawashini. Ngiyangilungisa ngiyakokota uyavuka. Ngitshela ukuthi ngisuke lapha kakhe ngoba mina angikweleti. Akakweleti mina. Uthi ukweleta wena. Ngibona manje inkulu ufuna mina kwaKhesana kuyele kuKhesana asizole khona esikwazi Hlala sikhuluma hawu Mzobe kuyenda njani Mzobe kuyenda njani imali yami hawu mara ngithi lo mfana bese ngimtshelile ukuthi kunemanga. Kunemanga emawashini lo. Ngabe ngifuna imali yami uyaphuma yaphela Mzobe baba ungayinto lento le uyendako ngimtshelile mfana ukuthi ngisazama ukuhlanganisa inyalo yayo imali Nami nje la lihlata la. anginayo imali ngoba unganayo imali uyaphuma yaphela namuhla mara baba Mzobe
Ngizobe baba ungayenzi. Ungayenzi so. Ungabuya kuphi manje? Angithi baba Ngizobe asihlale phansi sikhulume baba. Siyakela wabinde leso ake ngiyacela Lumlutho nalo imali yami. Uma niyaphela Ngizobe baba ungayenzi into leso. Ungayenzi into leso baba. ngifuna isitori ngiyaphuma kwami Mara. Hayi, uyangirasela baba. Uyangibona ukuthi inkinga thina ihlasele. Makwakho yakuhlasela nawe ufuna ukuhlasela. Thula mfana. Sawubona futhi. Sister kunjani? Usunenkinga mama le. Amene ngakahle vele mama. Yini mama sema. Sasa kimoto mama. Kumele ngala. Angiboni phela ngithi ngiletinkinga. Angiboni ngisho le moto noma iyenge. Ngibona nje ngichamuka nkosami ngibe kuhlala hamba. Ngiyazenza manje ngiyazenza. Yini mama? Noma kwa 20 rand nje. 20 rand nje munye nje. Ungakhona ngena lapha nje ititolo ngibuke kwebrand onion. Ngibuke nepocket lamabhontshisi ngoba lamabhontshisi. Ngaka maka undani imali ngaka na. Nje nkosami ingqondo yazule, yathi yazule ingqondo yazule. Ubuya lapha labobhuti betitini. Ngiyababingelela nkosami bavuma baze bahlekelela ngithi phela hawu uthemba nami banalo njengoba bona babhizi baganzana netitini ngineke ngidawubothelela nginanga nje asiyalamba Selibhedlela lapha manje maketana. Nalo ibhedlela lona lisase fresh ebelibona mosisi fresh. Li fresh ngiyalithanza futhi. Manje ngathi ngisasele ngipha nje 20 rand nginike nje lebhedlela. Manje
Ngishayise nje la imali. Hayi lami nginelikhaya libukhulu essential. Lisobile Wena uthatha. Beliplug endle mali nkosami beliplugile nawo le mali. Lami njengoba ngifuna indlela engihlasele nje. Nangingathola kwa 20 rand sidle namhlanje. Mara uyathanda yabona. Ngithembe maketana ngeke. Ngithembe. Nga 10 rand makhe. Ngangithola 4 rand, 6 rand. Hayi mara nami ngizolunginako. Ngithi yakhala nami ngiyakhala. Letha nemali nkosiyami imali nje kuphela. Mara yifasi mara makhe ngithenda njani manje? Ifasi lokuthi ngetulu phela kwa 10 rand. Manje. Ngathi ngithodzinyana make. Ngisafuna ngizongivula iBhayibheli vele. Isibhedlela uyalithatha. Make ke. Ubhuti. Yabonga nkosiyami. Ngiyabonga manje chef ngaphumula kufaka ebhodweni. Bangi manje ngombe kahle maketana. Njayijay. Wena uqhamuka kunjani? Ole phakathi. Ngapha shemhlala sami ngithi ngathanda ngapha sizama ukuphuma kule addiction lebe ngifake bonkuna kuyona Nkosi yami. Yabona lento leyo. Lokumlelo lekhaya. Aluze yonke into nje kanjalo nje. Aba impilo ayikho right ayibona manje mina ngathi. Angisengisashona dedle. Ungibona. Ngala phela abangiqashi bengithi labafana abangiqashela phela hawu nani. Mayikhethelwe thengisela. Uphela nemshini. Usifushana kukhona into la ngisibenge ayina lapha kalankaBhuti. Ayina banginika kwa 80 rand. Ngathi kufa kweshibobo lapha. Ngo 10 kg. Ngathi kwa 10 kg. Nyalo kusisitona ngani shebe. Akunashukela akunani. Mayikho libuza ngani sothengisa ikhethelwe. Kuyasizofaka ebhodweni phela kudinga Sobilisa amanzi sisi benta njalo phela vele bentana ngani mara asibekhaveni kulento lena Nkosi yami phumile etshwaleni phuma yabona le mali lebo yoyisala talent le mali lebo yoyisala ngibona nje anginamacici angisafaki izinto ngiphumile etshwaleni phumile sakufuna kona ukuthi ngithole umsebenzi wala ikorobho nje nato ivela kancane wena nabafuna ngapha baluza ngendaba zabo gambling nani wahamba umfazi ukutshele nomntwana futhi ngiva buhlungu ukuthi ngabahleka lelo langa ngabahleka nabaphuma ungahleka kanzi nami ikhombeni ikhombeni siyafana sonke nomsiki nami ngibafaka ngithi ngena faka istoko nginamahloni nje nekukubuka ngase ngede ngakubuka noma sikhuluma mara kuyadlula impilo kusho ukuthi bekumele sihambe ngalesheni impilo yazi impilo lento kuthiwa impilo nathi so-testifya somewhere phambili ukuthi hayi nathi siyazi nendlela sike sandlula kuyona kuyandlula mnganami kuyadlula bekumele sihambe kule ndlela like wena Genera trust ngecela recover. Ukhona nje blomtsana ngika. Lo ngakhulisa abengaka. Ngana ngiyadlula mbali wami, ngiyadlula lo. Ngiyadlula. Ubethena lokhoki mara uyabona ukuthi njengoba lo njalo indoda uzoyithola ungakhaleli indoda amadoda amaningi mina ngijabula ukuthola right Maketala muslo. Yamas Maketala ngisitakalile yathi ngenxa yakho maketala chef. Maketala kodwa mara lapendlini manje chef. Shota yini? Kodwa maketala kumala itu. Uyakhala lokanga lapha endlini chef. Chef maketala chef. Abhoda? Ukhuluma nje Maketala. Maketala maketala. Kumahloni ngemahloni ngidalwa. Ngithengisele egedlela. Nemahloni. Khona ukukhuwa ngathi ngavele ngibheke. Kwenzakala nebhodi? Maketala ngisipile mana ngathi ayichaza njani maketala chef. Ingane ngithengisele igedlela mngani ngilambile ngithengisele igedlela. Ma ufuna yini ebhodi?
Angisathengisi. Noma ngimvumela ngithenga esitolo ngiyalo banginike imali Hayi imali yona bhuti ngiyayifuna kepha ngisathengisi. Futhi imali ngigile ngaba nayo ngayidlalisa ngithengisela kudedlela ngiphuma kulolu fila. Yakubona le mali le. Tshwala bungidlali. Yabona le mali yakho loyiphethe le. Impande yesona. Le mali le. Tshwala bungidlali. Ile mali le ukuthi le akuthengisela ngayo ahambe lapha ahambe ayofuna utshwala. Nyalo ngabhuti. Nyalo angithinti utshwala angithinti lutho. Ngitinathela mina. Ngitinathela. Lelo langa ngithenga kuwe cha bengingayikona thabe sengicalile ukuba so. Akusobha nawo for 2. Bekafuna into yokuthi bayodla endlini. Akasaqhubeki Angisadingeni. Akasaqhubeki. Uyabona nje into yotshwala nento yokuthi abantu bagembule wrong. Uyabona ukuthi siphelele phi? nami ngiyadisola mangoma nowayecela ngakupha le mali manje. Bantu abanikani imali. Mara abantu abafuni vele bathi imali uyisebenzela. Nawe njena kunesikorombolo sivako nge-ironing angiyayishaya. Angiyayishaya ayilake. Abona ngisho lamabhruku abo Big Zulu ngiyawashaya. Nabodo wena ngiyawashaya la ungashaya cobo. Ufuna amabodo uzokuplaka. Uzokuplaka ngamabodo. Lento yokuthi lawo ayina ibrandwood njani. Noma ufuna amabodo endlini. Ibrandwood. Ibrandwood ngiyayishaya. Awuthi ngichubeka ngokuka lamabhodo ngalapha. Ngithe ngizokuplaka ngamabodo. Kunala ngazi khona kune connection. Oh, ne connection ngangini. Laganani Ngawari. Mara ngedlela sebenze manje. Mari ngedlela lesinhabi. Ufuna mayithetha uphoza ngani mara wena. Hayi uyiset man. Wena wangihleka buka mina nyalo. Buka mina nyalo. For 2 weeks. Soba. Clean. Mina ngishiya vele le mpaka le step. Shami Nkosi yami, ngicela ukuthi ngiphuzise futhi kancane le. Ngifuna ukumplaka ngala. Uplaka ini wena uthenza nemadvodza hamba wafaka indvodza yami etinkingeni ngenxa yako kona lokuyela umplaka amabhodo ayi ngiyasebenza mngani wami mina nyalo bengiplakeni ngifakele emsebenzini yekele imali. Ngifile lokho wena amaqhubu mngani marungana. Sure. Okay, yeah, check up plus na please, check up please. Yeah, sorry, the recorder there. Yeah, totally. Sawubona futhi. Sister kunjani? Usunenkinga mama le. Nginokuhlangana nawe ngicabanga umphakathi. Amina ngikahle vele mama. Yini mama sena sana kimoto mama kumele ngala. Angiboni phela ngithi nginezinkinga. Angiboni ngisho nemoto noma iyenge. Ngibona nje ngiqhamuka Nkosi yami ngibekuhlala ngihamba. Ngiyazenza manje ngiyazenza. Yini mama sakalile. Ngifuna nje noma kwa 20 rand nje. 20 rand nje munye nje. Ngakhona ngena lapha nje ititolo ngibuke kwebrand onion. Ngibuke nepoet lamabhontshisi ngoba lamabhontshisi. Ngaka moto ndani imali ngaka na. Nje ngosani ingqondo yazulu, yathi yazulu ingqondo yazulu. Ukuya lapha labo bhuti betiti. Ngiyababingelela Nkosi yami bavuma baze bahlekelela ngithi phela hawu lithemba nami kuba nalo njengoba bona babhizi baganzana netitini mina ngidawubothelela ngelanga nje siyalamba Seligedlela lapha manje maketana. Nkosi yami nalo igedlela lona lisase fresh ebhel bona mosisi fresh fresh ngiyalithanda futhi manje inkinga ngathi ngisasele
Manje 20 rand unike nje lesibhedlela. Ngishayise nje la imali. Hayi lami nginelikhaya libukhulu essential. Lisobile Wena uthatha. Beliplug endlini emali because sami beliplugile nawo le mali. Lami njengoba ngisho ukuthi indlela engihlasele nje. Nangingathola kwa 20 rand sidle namhlanje. Sidle namuhla. Mara uyathanda yabona. Ngithemba maketala ngeke. Ngithemba. Nga 10 rand manje share. Sale 4 rand, 6 rand. Hayi mara nami ngizolunginako. Ngithi yakhala nami ngiyakhala. Mara yifasi mara ngithenga njani manje? Ifasi lokusho singetulu phela kwa 10 rand. Manje. Ngathi ngithodzinyana make. Ngisafuna ngizongivula iBhayibheli vele. Isibhedlela uyalithatha. Make ke. Bhuti. Yabonga Nkosi yami. Ngiyabonga manje ngiyaphumula kufaka ebhodweni. Bangiphima ngombe kahle maketana. Mtayitayi. Wena uqhamuka kuphi? Ole phakathi. Ngapha shemhlala sami ngithi ngathanda ngapha sizama ukuphuma kule addiction le bengifake bonkuna kuyona Nkosi yami. Yabona le nto leyo. Ukumnikele ekhaya. Aluze yonke into nje kanjalo nje. Ama impilo ayikho right ayibona manje mina ngathi. Angisengisashona esibhedlela. Ungibona. Ngala phela abakangiqashi bengithi labafana abangiqashela phela hawu nani. Mayikhetha uthengisela. Kuphela lemshini. Usifushana kukhona into la ngisibeke ayina lapha kalankaBhuti. Ayina banginika kwa 80 rand. Ngathi kufa kweshibobo lapha. Ngathi kwa 10 kg. Ngathi kwa 10 kg. Ngiyalo kuthi isitolo shibangani shebe. Akunashukela akunani. Mayikho libuza ngani sothengisa ikhetha. Sesofaka ebhodweni phela kudinga sobilisa amanzi sisibenta njalo phela bavele bentana kudzana mara asirikhaveni kule nto lena phumile etshwaleni phumile etshwaleni phuma uyabona le mali lebo uyoyisala talent le mali lebo uyoyisala talent ngibona nje anginamacici angisafaka izinto ngiphumile etshwaleni phumile sekufuna kona ukuthi ngithole umsebenzi wanakorobho nje nato ngivela kancane wena nabafuna ngapha baluza ngendaba zabo gambling nananani wahamba umfazi ukutshele nomntwana futhi ngiva buhlungu ukuthi ngabahleka lelo langa ngabahleka nabaphuma ngibahleka kanzima nami ikhombeni ikhombeni siyafana sonke nomsi nami ngibafaka ngithi ngena faka isitoko nginamahloni nje nekukubuka ngase ngede ngakubuka noma sikhuluma mara kuyadlula impilo kusho ukuthi bekumele sihambe ngalesheni impilo yazi impilo lento kuthiwa impilo nathi so testify somewhere phambili ukuthi hayi nathi siyazi indlela sike sandlula kuyona kuyandlula mva namhlanje kuyandlula bekumele sihambe kule ndlela abantu baba basangihlonile like wena Kena trust ngecela recover ukhona nje blomtsela ngika lo ngakukhulisa abengaka bana ngiyadlula mbali wami kuyadlula ubhuqa ube bethena lobhoki mara uyaba futhi njengoba lo njalo indoda uzoyithola ungakhaleli indoda amadoda amaningi mina ngijabela ukuthola right Awumaketala muslo. Yamas Ngimot maketala ngisitakalile kade ngenxa yakho maketala shem. Maketala kodwa mara lapha endlini manje shem. Shota ini? Kodwa maketala kumala i2. Uyakhala lokanga lapha endlini shem. I2 maketala shem. Abhoda ukhuluma nje Patalo maketala. kumahloni ngemahloni mngani ngithengisele esibhedlela nemahloni konokukhuwa ngathi ngavele ngibheke kwenzakala nebhodi Maketala ngisipile mana ngathi ayichaza njani maketala shem. mngani ngithengisele esibhedlela mngani ngilambile ngithengisele esibhedlela ma ufuna yini ebhodi Maketala i2 manje. angisathengisa
Angisathengisi. Nama ngimvumela ngithenga isitolo nginyalo banginike imali. Hayi imali yona bhuti ngiyayifuna kepha ngisathengisi. Futhi imali ngide ngaba nayo ngayidlalisa ukuthi ngisela gqedlela ngiphuma kulolu filana. Yakubona le mali le. Tshwala bungidlali. Yabona le mali yakho le uyiphethe le. Impande yesona. Le mali le. Tshwala bungidlali. Ile mali le ukuthi le akuthengisela ngayo ahambe lapha ahambe ayofuna utshwala. Yabona bhuti. Nyalo angithinti utshwala angithinti lu. Futhi nathela mina. Lelo langa ngithenga kuwe cha bengingayikona thabe sengicalile ukuthi akusobha nawo for 2. Bekafuna into yokuthi bayodla endlini. Akasaqhubeki akasaqhubeki. Uyabona nje into yotshwala nento yokuthi abantu bagembule wrong yabona ukuthi siphelelepi. Nami ngiyadisola mangoma nowayicela ngakupha le mali manje. Bantu abanikani imali. Mara abantu abafuni vele bathi imali uyisebenzela. Nawe nje nakunesikorombolo sivako nge-ironing angiyayishaya. Angiyayishaya ayilake akola ngisho lamabhruku abobhizulu ngiyawashaya nabodo wena ngiyawashaya la ungashaya cobo namabhodo uzokuplaka ngamakho lento yokuthi la ayina ibrand njani lo mama ufuna amabhodo endlini ibrandwood ibrandwood ngiyayishaya awusingiqhubeka ngokuba lamabhodo ngalapha ngithe ngizokuplaka ngamabhodo kunala ngazi khona kune connection ne-connection ngangini laganani ngawari ngedlela yasebenza manje mari kenya let's happy but my kids are both around mara wena hayi you that man wena wangihleka buka mine nyalo for 2 weeks soba clean mina ngishiya vele le mbasa le yasep Umplaga ini wena uthanza nemadvodza hamba wafaka indvodza yami etinkingeni ngenxa yako kona lokuyela umplaga amabhodo ayi ngiyasebenza mngani wami mina nyalo bengiplageni ngifakele emsebenzini niyekele niphapha loko wena amaqhubu mngani marunga like wena amaqhubu amabhodo vele amabhodo athengisa esitolo ahamba yothenga esitolo marunga kwathele mngani ngenxa ngayo sanibonani umngani wami cha mina ke nami mngani wawe ayifambeni phela ayifambeni kwamaqwaqwa ngapha umngani wami mngani wami ngene singala hawu le office leli hlanga mngani Hayibona. Usebenza wena la? Usebenza mina la mngani wami. Uhlala kuphi mina? Hlala la. Hayibo. Nami ngathi ngisuka le ekhaya lami kaNkulu. Wabona wena la ngalo ngifufukise nami ngibuyele esikoleni. Ngibona nyalo sengasebenza. Angisebenzi ngiyabhora ngihleli phansi. Ngihlala endlini. Ngihlale khona ngala ngihlala mngani wami ngihlale mbambo vele. Hlala. Inkinga mngani ngihlala khona la ngisebenzela khona la nami njengoba ungibona nje ngimabhalane khona la mngani usebentile she impilo yakho ngintshintshile nawe ufuna nje ukubuyela ngizokukhulumana nalo mphathi utokorobha nyana ngajabula she mngani wami mara she ngajabula mngani wami sitholela isikorobho nyana nje ukuthi kusinyana kancane phela mina nje ngihlushela wala ngihambule uhlalela ke ayine la yena anginikade 80 rand 80 rand for impahla letinganani ngahleka ngakutshela wachitha phasi uthi buthi dingagcwala nje iveni mngani wabona so umsebenzi wakho sowukhona la ekhaya uzosebenza nathi ngibuka konke letikofu konke la kuphela konke lokho utogcina nawe sowufaka amanzi atiwashwa ngemshini tiwashwa ngani washwa ngetandla mina yo ihlupheko ngiphethe hayi ingibambe ihlupheko ngaqala ngathi ngisathi into endlini ngenxa yetshwala mngani wami ngithi ngaqala ngeligedlela hayibo hey igedlela lasendlini ungathi ngithanza litiya kangaka wena ungathi ngithanza litiya unkotho uthanza ibhiya
Ngiyaloko kuyekela kwami ibhiya senginatha litiye ngilinatha kabuhlungu ligedlela kude. So ubilisa ngani manje ubilisa ngestofu? Ngilibhodo sisi. Dawusini. Banjani bantwana ekhaya? Hey bakhona abantu abamsisi. Bayakhula futhi bantwana labahloniphako. Ngiyamangala nje ukuthi he kuba ngeke la ngalotshwala bona ngabe abantu abayini. Lahle abantwana ababi ngilendvo mina lengiyo yona. Noma phela isikhathi ngisahamba ngiyetshwalela amakhanza baklinile bakhile endlini. Ngiyakokota bayati ukuthi kokota lesidzawo semakwabo. Kepha ngiyalo ngiphethe lenye indlela. So decide kenza njani ngami ngibafundzisa ukutiphatha ukukhula. Ukukhula ngizobona sebakhulile nolunye sekunebabedla nolunye livise liyabhonga. Sekuzogijima ke emathaveni. Unyanya kabi kubuye kumtshele mosina kuthunywa umuntu othi angithekele idoro. Ukutshela kahle ukuthi angilapho. Ngikusekela tshwala. Tshela kahle singafuna ukubona lokho. Ngiyabatshela kungodi sisi. Ngibafuna abafunzi abantu abafundisi sizabona imfundo ibalulekile abadala ibalulekile imfundo bafunze kumali ayikhulelwa futhi njalo nje noma sewukhulile unganani kwanami ngasabiyela esikoleni njengawe lokusothi ithuthukisile mngani ufuna ubuyela esikoleni mngani wami Tofita njalo kunankokhela masifite nje ubuyela esikoleni ukuhambisa uphinde ubuye khona la tshwala bukuhambise bukuthathe bukufaka esibhedlela bukuthathe bukufaka ejele tshwala ke lokho mngani tshwala bungalenye indlela ngoba nasokufuna nje ukufuna ungasangenela ngelifastela kamakhelwane ngiloko ngibafundisa kona ungasangena ngamakhelwane bakubambe akutolunga mngani wami ungasanga unganisofuna ukuthengisela phethe mina ngiyaluphethe mina lindo mina ngatati ufake intweni mngani ufake intweni mngani ngoba kutolunga ngikhiphe nje ihlupheke nomngani kahle kahle ndabe ngikhishwe ngila usinami sekuvuthile uthi ukendele litiya mngani wami Five roses mngani. 5 roses. Ungafaki ibisi ngifuna inyama. Coffee. Hayi, coffee hamba mngani ngibe nami ngidawusala ngibuka ukuthi kuthini la. Accounting. Hawu so kunjani? Yaphela njani? Hawu. Mayinkuna. Ngimali inkulu nami. Wena lona. Inkulu mina sadivorce la nkuna. Angidivosile Angizofuna mina ngimzini. Ngithona wena lana ezi. Nami uthingani? Ngikusitangani? Ngiyathi ngiyamaketha lana ngiyazamanyana ukuthi ngitokhonyana. Ngitokhonyana. Nkosi yami ngizamele. Lufunze kuphi sesi? Marezi songibiza ngabo sesi. Ngiyabuza ngithi kufuna Mara ngithi bengisebenza nabo nkuna ngalena nje awusangikhumbuli Marezi mara uyakhumbula musi. Bantu sebafunzile basibona sihleti phansi. Ngimazwana ngihlupheko angithi mase ngifuna ngathi ukuthi wena ukhona konke lokho. Okay, njengoba soshiyana njengoba soshiyana nomntwana wakho. Ka department registered Department of Education igama lami liyavela ngafaka ID number iyavela. Ingasekuxhomelwa nami khona la. Hayi angixhomi Nkosi yami. Nawulana sinama khamba ngiziza isitoko nedikude phela lokho liphepha kubhaliwe. Photocopy nje ayithi mina ngizamile ngithi nawuzamile sidlala nje ngizama kumsiza njengoba sibafade kuyafuna ukuthi sizame ukufundisana ngisibambaneni mina ngidivosile sesi wamshavele ngimshayela ngisengagembula angaze agembule ngempilo yami yabona ukuthi ngcono mhlawumbe soyekelile ke angisathi futhi mhlawumbe kenteke osangenelana umntwana ngikhona umntwana sesikoleni uyafunda ngikhulisile ngabe impilo yibona mara impilo vele funa ungabobukela abantu phansi kusasa kudlula jika so mara nina namhlangeni sasangini phela yakwazi ukuthi nina angithi basixosha nasihleka nasitrendisa nasenda amavidiyo ngiyalo sengini sengicela umsebenzi kithi angisateki nyana mara kunankinga sikho la ufundzele le-accounting akunadinga ayifundele isikole ngendlela esithanda ngayo Nkosi yami HR khuluma ne-HR department sonke sishintshe impilo yethu akubana mara kayizini nijowe nifane nami umuhle bakabona ukuthi vele khona ngithi mina ngisayendela sesitiya mina ngisafuna kubuka bona le-office ubuka ini kuyekela tshona kamsida kuyekela tshona kamsida sawufuna ukuthi ishashikisha kusebenza sengihlala
Sini khona ngisitshwala ngayeke. Mama uyothola vele isikorogo la nami ngiyabona ukuthi kuyadlula. Vele sengivile. La sekhaya. Ufake icembe La ngiyaqashwa. ezi la asihambi siyahlala La sekhaya. ngiyaqashwa. Alizi kofi. Alize kofi. Alizi kofi. Bene kofi. La sekhaya la sahambi la. Baphatha bekho ngithi lana siyalondvonya. Siyalondvonya Umphathe ukuthi bashiyayela Korobha mina Phathi konke. uye Korobha mina. Ngimkorobha konke la. Siyajwala throw amagama la. Hey, Uyohlini. kahle ngitivise ngala. Iyezi mara vele abantu nabadinga kubona Ngitivise la. nabantu nabadinga. Maye baze kwaba mnanzi kufunza bo. Nami ngizofunza shemsisi. Cabanga nje ngaze ngife nganambuza ngenzaba yitshwala. Sewutenda mina la. Ufuna indoda? Usafuna indoda? Sicelo sebaphathi. Usafuna indoda? Phela ngingavuka ngifile emngcwabeni wami kude nale kade awubalekiswa kuthiwe uyabalekwa kumbe sowufaka ibharethi.